Amani si abema munyina jo liberty ya do krum ye na chipo son kasa video so na waso egusi ya wutie kasi abon ye semufo adawro ma waje bra so na chokroje ede amanda dai na edi kan na edi tie bie no eno ede ya sin kondwa ye kenkan ede ama wona me kai wo se kasi aboy ya waso gusi ya wutie no enam ada for 10 time video awdo ni nyina so na kai se enem so ya hini me boso me da eto so emienu ofie mpembienu ene adonu enum emu and some ya by Facebook no mesra ko ho okwa my Liberty FM like share what you say fa kase be hu no faguo me brepam je be jebrana fe ya kenkan kase be nyina and so ede ama na me kai say wo kase bo ya yede eba ya wasugusi ya uti and sama toto wani 3 dodo da and yede banda day Koko City experience and penny for up I want to say you also mention mu ya beba wo komo ya ne presiding member ya wo say you also mention beba wo komo enwachi wo kasebo yibu no sade je beka ya wo yen kasebo awudo mu yede tuga ejem sa to ya TV man tem openipa ya ono ena oda admako ye fe won say maslog ano edit tuga chim say ende yi se otwedi amponyankopon ya dum na bosome ya na ye womu ebobo some no ba wi ya ene obi bia ya odi maslog kana de ohu asem de ye ka ye dumenka e wansem komo e wo ha ye bebo edi aka ho ebi na kuafo bi ya wonom wo sahwi ene ne batemu na de abasobode asenko edi ma ban sende wabo ne ho modin aboa amande ye ka sai koko ebo watumi edi ebi aka ho ya eya asamode ye kuafo ejina so ya wonom eda aban ase ewo anamontuo sonko ya watu ede abwa amande wonom so aniaje wansam jade eba ensema woropi ka we yasin kondwen ya kenkan nyina de ama se kasebo na me ga wo se ene ya wote ewo kasebo yi akenkan mo no eyeme OSOMAFO KWAME OWUSU tikesie KOT ana waso egusi ya wuti ni adese ma yentwa wusi makuma bi na fe yembre ye ba kasebo no ni tiremu no ya de eba Area Ghana de se ma yen se kase bono na kenkan ase emfama ho na ye se kase bono ase ye sase e de free sehwi yo so emansini ya emu yedi kan abomamane abomonka ye e de atudwa kura dada se aban krati peni ya owo sehwi yo so emansini mu eyewura onunyafo Dominic Jesi openi se ne peni akanto se de jawa na de asowo wonam de emansini se ne nsasa aban krati peni pe oba ye na odi si de ne so se obese ode hye bi eba ya e friend say Koko City experience na sa Koko City experience we kire say eno ebe ka ho aboa amasa hwe so bensin ku adwuma ya ye titiri ne say Koko wonsam no atumi agya ne national ma abehye nso abaha abehwe se ne niema esi ekwenam so ema ne da dwadata ena mpanifo ebo ya wonom ede paw say bedi ehon ntwan 70 yenkwa aguma no so jani wodomonyamfo Evans aka ya do na friend say network or your presiding member say she yoso mention yimu jeba otemen kan mo ajo mini ya mi joso ona bo na bibia boko de adumara kwa jo mi gusu shiraye na mo so ewade oni ye de ni ye ede dey ajebo ajana nya ba bedru ene Koko City experience say yoso mention mo kan mutifa ho na dey na ye pa ho ntoma kwase bonyi bebisa se ene dwumadi no sen ena na uhu no mimi edase anime mamefa se akwanya weso na mema otiefo nyina adwo na memo mabaso adwuma kese a moye bia so yoso ma se hwuma ene Ghana man nyina mimi ene dwumadi a ekoso no kre na ade a mede esombo emame na esombo edema yoso man nyina. Okay. Eti ona wo sane wedi kan aka no sa bebepe na dwumadie no ekoso ye papa ma yehwe sendei Koko City experience and what day ne omunyafo Dominic Jesi ebo ho komodo do no a ene dey aba omunyafo wonso susuye mu no susu se ba abai no emo abai ne betimi aboa ma sahwi oso mansini etimi akonkan yo mimi amansa na wasibio ontimi ka Koko ho asem na wayi sehwi oso esinchen nso mpempi no eso faso no yen na yenyamu ketu akora
meka na makane sen yemfa koko ho mfaso a yenya bi tse chocolate na bi lomo no entenchan oba sehwe so a adwumatiti wa yeye no eye koko nanso efi abo ni bia ede kwakoka kugina ede kwakoka ata camp ede kwakoka chief kwadu kurum jato kurum inu akuyafo yi ebre koko ho nanso behwa ebibi scholarship no na opani bia owo baby ti say obi antobi piase shed kete boy kramotenten carpenter manu Medina Jampo kete wayo kete camp ene nkura tete sa de ba bedi chance mu ne gona safmo na kuyani no scholarship beba no ono no on de wa be ni mawurum adofo no ama koko no aba na abanyenya bi ato no scholarship ni beba no kuyani ni de on de onka ho afi wono a ti say ene honorable Gilbert Abeku agree do na fa na Abeku Santana o kan ye no na obi a otinkran a wo hu koko abampoda no ona na edi so mfaso nti sa koko situe ala nche no me de ho pa na mehwe se kuafo na nkasa na ebre wo mogani esore ahomache kodo afuo no pai koko manya koko no mfaso nti titsi no scholarship no enko mo ho ba ban wa baso bi so a onfa mra dan fa nko sa akuafo no na no atimi amom nkranse amomatimi aye kokofo no bibre Onabo my show say na wedi kan aka say ho na wo hwe free break ekwo no de na wo hwe ani mo say teacher pa no ade hye ya wonom dua koko no say benya emfaso ne de kika no nyina gina aban no nsem say na wakan yi ana monto be na wo hwe aban no mo foto ana wonye den nuni amedasi koko ntunu ba eka obi bia de niken enye foto aban bebo asem se aban wo foto bia on register koko akuafo no na onya obia account details na wo foto bia wa ba ma koko kwani na nkasa na ono atima hwesa foto no so na enkoye se aban bebo foto na odi obia beto ano se ono na anhwe koko akuafo no nyesa na me pa kire the part is akuafo no a ewo grounds ewo sebe ye ha na wudwe koko na nkasa no sabane wo mo papa bi onfa mo akuafo no direct e mane mfa mfa obi aso ne na meka se scholarship ba e wo se sebe PC no mo abuto koko no e no munim kofo mutom koko e wo se beji sa kofo no so na ba ni make sure se koko akuafo no nkasa ne ma no direct e na sa scholarship mu omanya na obi bia koko ati na scholarship no bi jire won kran no na yemi ha kakra se nimia otiba bi se jato krum anase number 2 anase akoti paboase anase lawo krum kwa ni project se wono ne ba enya scholarship ni bia edien ene bebu na bam se enya kokofo ne ye edien ebu na bam wa bra wo se ni kokko na wudua eni nti no amen ne benya scholarship sanso no bi so no so tanofo ana mempasem ana kwadwanto ana so si bia no so no ono so ni benya scholarship ana so nyakoko ne so faso a den ne bebu na bam so nyakoko ne do eno kura betimi atugalemse ase yo ama kwani ne kwa mani jimbo so fana tasin kwa galemse eti obi akoko ne mo na aban no so enya so faso ona besa pie nyina adwen edisi so yo Onabo mbede wo esi free break ekwo koko akuafo ni abeto dwakura ne se ne dai aban no pagya koko buo mu a ene kakra be ka ho ede na wo kan che koko akuafo memia de asine no ebo be ye donko na me nya sa alert no na de me kan se which say a regime e ho emobia a regime e ho mobia minimpa se na koko kwani bia ni na se enwet ya August aban abie koko na busumba ko achi no just September ko ni twam na odi another 400 Ghana cedis ababeka ho eno emma yen arehyimu se niema papa ewo yanim
fi sɛ abane pɛ akuafo bɔne a anka wabie kokɔ awie mpo kokɔ bu akɔsoro a ɔbɛsɛ odi ɔmbɔne a akɔbɛpade agua bɛyɛ bi a next 6 months ansa na wɔde saa ntumu no ama ɔmo na so immediate no a wɔde ntumu no ama ɔmo ɛno ɛma yɛn kokɔ akuafo no yɛnyɛ nkurahyɛ sɛ mmerepa ɛwɔ yɛnim nti deɛ aka yɛn ne sɛ yɛbɛkɔ so adɔ kokɔ na dua no kɛseɛ ne yɛahwɛ de aban no ɛwɔ de yɛ ma yɛn sure honorable anyi mi dase nyame nhyira wo nya sure Obani ya oyene no bon komoyi oya assembly member edema de hye ya wono bo sahwedwina se electoral area ye ka say onukro ya aye presiding member e wo sahwe so mansini mo zero monyamfo Evans AKAN yene no e bon komoyi na wo sa koko ene e won sensem kru ye mu no adwai mu na ebeto odwa se aban no apagya koko buom kura ya wodi sika no bi aba beka ho na de hye beka ya afi mu beto odwa se aban no de bi ebeka kokobuo ho ema beye empemiensa ahanu adununum 3225 Ghana cedi eno na enam so ema ohwe kokwa abiafo binum sore yi papa kasa ya ena da ye kese no o kokobuo no aban chim se wasan kura no apejam efie pemienu ne adunu enum ne adunu ensia kokoto afe no wapejam edi Ghana cedi ahennan 400 Ghana cedi edi aka ho ya watumanam so ama openi ya ono na sahwi so ben cedi mu no ono ene municipal chief farmer aye nana Augustine kwaten yene na bonkomo ne dai ama ye bisanse akura ne abandi o na ne aban na yere mu som senchire bi se o abasobode na wonom ede ma aban yi wa na montuo so no ko ya watu ede aban ne mu ade ba ko ya wonom sra aban se aban no hwe na onfa nhye engua kwan mu sade be ya ebeboa ama ye kesei no koko ya ade hye bitimi fa kwati kwan so de kwa ama hodo so no ase bitimi atu ede afri oman yi emu aban enam se ojo akuafo nti send 400 Ghana cedis akan old price na na ye 3225 no ho nti se a one bag of cocoa no akwakọ ye 3625 nti eyade a eye ni so akuafo ye ni age kakra mesre ni se eye Cote d'Ivoire no a ye no omo ebo hye sisi anso omo de no akosoro akwakodru 4500 nti uti free ye de no na se be difference of 900 plus sene ebe ya cocoa no yentimi ensmoge emfa no na misra aban se nyuma esisi yi a onfa ebinka akuafo ho se ne be ya cocoa no enko Cote d'Ivoire na ye cocoa no a ye pe no ye sabeka number of tons no na kakra mo work no aha enti openi ya wote ne nka se ode ensem atudwai oye penipa ya oba sahwi oso bensini ma ono ene municipal chief farmer eye openi eye nana Augustine kwaten ana ye ne bo nkomo ya ode semi etu edwana ne nka se echi ede ni kokwa akuafo no bi we kura de we aye chief farmers awodo ya wono wato ya TV bantamu no ye ne binom ebo nkomo na dai ama wonom so kire omo ensebusi ekire oh koko no de se ye kase ye benya dodo ani ye boa because se koko no ekwa na ekofam se Ghana koko ye betuma ka se eni feature koko ni hia na ehye koko no ye hu abana bre ye nuro ye di guso na ye ne ye hwehwemu ye hu ni se galamse no wo mu nuro na wo de ye na awura asase no ma ehye koko ni sa nti abana mo no ho moden na ye stop sa no mani nyina na ma koko ni tumu nyina na ne na so Ikae obenfo na nasa ne sa yudebiso dese kukochi farmer okotema haba debiso yedi eda warehouse ba konso e wotema kuko no aba atuma ba 36 no eye yepe nemo yenuan ma ye no ombo hye ho no omo de ne ye 45 nti anka ye mpese ekoko ababa kumpo ebe trahye akoba bi nti sa ye de no so timi kosoro ebro omo de no so a anka ye ni beje pa eno mintimi kan pi na unu say obi a we business bi ade all things be equal no higher the price no higher the demand na lower the price nti ebia be pay ba bia price wo soro but ye bompa ye say as a DC chief farmer de
cocoa farmer be our fan cocoa no emra Ghana. Nemo to identify a program is a part of its solution. Say beya a boy and pepper no and Kayadi also a brew Cote d'Ivoire the 44,500 noa and the over border no over here. Let's just say Yaye pure secure and Kanaya boy the no buy I be uncle baby na say 45 million na ye the 36.250 no the yɛ deɛ no kɔ so sen wɔ mo a anka ɛyɛ na mani asɔ ɛnɛ ɛwɔ mmɔden bɔ a aban wɔte esufrɛ na koko ntum a wasan de aba no increment no ɛyɛ paa wohwɛ bonsu nkwanta ɛkɔ kɔdivu a ɛbɛn yie but yɛde bia yɛ futua ne se yɛde ma koko akuafoɔ no sɛ ɔman no ɛyɛ yie a ɛka yɛ nyinaa aha eti oman no eyeyi a eka ye nyina ntina ye se gogo aguafo enne atadwifo wa wonom ateden ne ye papa ya wonom akosem anasa nigidem ana wonom ede atudwa ama wonso no wanya bi ati ama ne ma nyina so atibi akoyi yento akase ebo no so na ye nkogina mu ewo nsem fofuru na sananyene ya wogina mu ede ba de hye ya wo sahwiyo so na nanom atena kundwa ye kase no ko ya yo hene edma de hye ya wonom ewa atakum na akra ana newa kaze miche na kwasi kwa aten otoso mienu ere ade sede atoni nuanom ahefu nyina enim se ewiase ya yewe no ebunto ya ade enye yie papa de senti wo sere na nanom se won kondwa ya wonom edi ewo miyeye awodo na ye mention awodo mu no ne bota ye nyina ne se wonom de be primpuntuo soronko ede ama gro no ne mpuntuo ne nchiti akoso na aboa masahwiman atimi akwani na sahwiman ekwani mu no na je so ban Ghana nso ekwani na odi ne nsem etudwa na ochim se nei na nanom apawo se brabeye onom ehene ana ade hye so ehene a ewo sa wo pre epe buntu ne potoka se friends lobby no wo lobby ede pe buntu djuma awdo ede ba ma ade hye nyina nya biye nsemi beto dwa wa bra na no memory day wo Atakurum branch ama Precious Nutrient Church International wonom de osofo ya wonom de no kire oman no na oman no ahu sebia osofo a waba ene mbwa ya obeboa ma wonjumadi ya wonom edin awie pem ho enanana ede nsemi etudwa na mama yentie wa bra nana ene nsamtwerefo bonkomo Bibi say wo hene wo na wo som kuro no wo ye somfo te say ne etotototo maya na ye ya hemfo no ye de na edaso ye konwadie no edaso nko ye wo tumi pa enti ye tumi no ye de koje niema ye de pre niema e de maye kuro enfa no say mi kuro dia American school dan sabe ba bia nkomu enso makwaje aba pipe yi enfa no say mabusu ni bia no mbi enso makwaje aba e ya de a wo manfo no asem da wakoma say ye de wadi hene no e say wo ye bibi ma wo manfo emo mo hoto abamu no na abeje ye ya hemfo no ye de ye gi bibi a ye minim ni say me pri bibi ama me kura me pre mama wo ka say odi ko si dan wo ba bi ama kura menye wo de fa mami kuro wo de mami kuro na mimi din ye be bo ansa na ya bokuro ni din ye bokuro ni din ani abo mi din na nata kuro msa na omeka na wadware nkasa yeso ebiewa na empani aka to se enipa ya ade a wasayeye me ya se nipa eya ade ma na wanyina yenso a ense ni din na aseda soronko ya nana ede bagina no ode ba aban krat pani ya wogina mu de ma de hye ya wono mo akontomra mansi no mu ni nyina ene se wonom de ade sede bi ekoto aban krat pani anim na ade sede ya wonom de koto aban krat pani no anim nyina ene se nana jemu se se ne ukọ Atakurum a wonom ahye edi djuma bi ni nyina ne se wonom esi bia ye ko ba ne se dwabo bi se aye ayefro edi djuma bi a wonom edi no wonom abekwa ko di nhyiamu wa meche social center ne se nti wonom hyase di nua sisi wa na aka se wonom benya enchanse aboso na empanisi yesu ya na yesu firi nyame aban krat pani wonom de wonsu ene omo ha koto nanim se wonom hia enchanse ya wodo ya wonom de beka ho edi djuma na ero nam so ama aban krat pani no ati wonsu firi ne se nti na nachirim se asida ana odima aban krat pani ya owo ho asida me de ma disi me de ma hia sem bi koto ni deni manu ya ono so wana so anhwehwe ne na asekura ono am se wa be hu se ne
electricity and chance no ama me said the aka chire no de beba be so ya ma di hu dwuma wono so ahu nti wo de chance no de bi aba na me said the aka no so de o ma na nche kura wo de beba be so na bunya panyi bi sei na se wo de wahi asem koto nanim no so jitum no de boa na je se ya mamu pa DC no na bo safe apia dodo na afro no ammonia waye na afamu de dana se pa me na makonya we so dana se aya de papa if you say on two sana mona ke nuane nyina besai aha enti ne kwakwa mu na na kwasi kwate ya wotoso mienu wo ne nsem wo no osan ede adese de pa ede eto aban kraje mpani mfo nyina anim se ene ya pa wo sha aban kraje pani a wo ne nananom ne hia edi nsa wo so enti wonom hwe na wonom ne nananom entam kita wudie no enko ya de adade da nyina ibetumi aboa ama ne ma nyina atimi akoyie na nkunudie nso atimi aba mampuntu afa ne ntampa afia na eno nso na kire mu ensemsei nana kwasi kwate ya otoso bienu ayesa na hende masa hwiyoso na nanama trankonjo no kro ya atakrom hene nsemi beto dwa wa bra na adehye nyina bodwa na atakrom Precious Neutral Faith Church International won sofo ya wodbanya won woda na di ede akire ena ode nsemi nyina no etu edwa Liberty adokrom yede na chiri po enson kasa video so ena waso egusu ya huti kase bei enam abefo ntentan video no eso ya kwa ahoma no so ye ne owu friend say Azaya kwate ekobo nkobo enkobo ya ye kwa akobo nyina abotaye ene se enche bia de beto dwa sekrata efri esoro no hwa aba se ende obi bia ya wode maslok kade titiri ne se hwiwo so bensi ma wonom eba aba bepem ene bosomi ya na anwada etwam ebo bosomi ne da na etoso aduasa wanfa amade a ene wonom ewo ensiseye awodo bi ya wonom eba beye na sanse bi nti moma yenkwa ahoma no so esanse bre ya empanifo ehye no aba wiye asoa ne sa enti yekona yene yewei akobonkomo na yabisan se ebra no aba wiye no anamontu ben ena wonom etu na sika no so abedu adna yenkwa ahoma no so yewa se otemenka ene adwumre ya mema yamiado ya santwafo de yenjumade ne se yebo ensem bi amane a ya na yehwe babia ne poma sibre bekwa koduru ma ya atoya TV bantam no ode ma se mo fidi kasi so ene interview amena ye ama ye de masloka so ye de free ya bankesi mu eba efa omo amode masloka ehu ene se bosumi ye twam ye da to so aduasa na obia ewo ho kwan se omo moden na ometua na wantua ewo se ebo moden na yebebobo omo nyina edin ewo ofidi kesi so na mpo ne yebe publish ewo other newspapers nyina mu iwia na emiye na abomoden ede omo akokot na aban agisika no se be ya ebetimi ede ama afoforo antiminua 30th no atwam na 30th ni twa mu no so no nokre wo mu ne se ebinom ede ose ayoyo amene o kase o mabaya so ya o mababa betua bi atu account ma ya bom moden no ma yen hye foforo na nsese no ma yen nya ade se ebeboro bosumi nsia o mo mababa bia de o maje atum adodo na nso na mene o kase o mo ma ya mene o kase medusu a ye twetwere o moden na ya compile names no se be ya ye beba abonche ne ya ba bebo antinia obisa na sa pepepe na ete director hanu mamenti ase se wono ma bepem ne wo munya maye no mo no wono watimi anya omo no omo akasa no omo maye ana se ya no ma omo adwen se omo ma in fact ye ne binum akasa binum ma omo adwen se ba no mo ma
ebinom nso ofra omo a edin se obenya omo yensa ebeka omo. Okay. Enche me do besi ma yenhwe wei. Ne kwaso ya wuhu ne se aba ebinom de maslo kai woni openi foforo ya waba na panya bube bi se ne mo na didie ye mani ni nko na ne aka ne yebo ho ban ense be na de agu akwam se ye nsante sansemi. Yes, eno nti na Ghana for to aba eno nti na sabi mu bi yeti ha eno anso nti na woni me AD enkomo no eno nti na as part of research agenda say yes sa enema mu na ya bo modern a hye ne foforo no the ya ne say in fact the be hu ye no dodo na hwehwe o ma anya de say hu mu maso jumedi no nanka aye omo ye bodwobodwa. But unfortunately, no, we share the course social na we rest uncle for now home. Nti me the my na say nyame ya dom na se die kwan to wo say ye mo modern na ye loans a ayo mo ye bedwebedwa ayo bi a odidwa ayo bi a wa ye na dwen so di sika na be ye adwuma ene ye de be ma no anko ye say wa ba be di sika na che say ye hwehwe wa ye hu na ade ba ko a mesi aka ade a kire me am party NDC for no say said your multi efficacy almost qualifies on member be loan ne be but said ye be bo manfo din no sa pepepe na chi na bi mensu mi ni ho na say wantua de tie bia na beto aso but me de me gidi say ekwan a ye fa so say wo a wo ye adwuma no ye be bo modern na ye di sika na ma na fe so sika na ye bo so minsia ekosi afe no de tie bia no within that period na there I was say obo modern na wutua na nkwa ye te say de ye kenya mfie nsu asem na ye kan sika omoji ye omantimi entua ababa ye oyi ne kakaka nti ye de tu ye hofo ye hwese bibisa insibi mina ye wa nyime ma me na wase nso me da se bebre wa kwanya opani ya me ne no bon kombo yi ayewura Isaiah Kwate we ye mass of manager ewo atoye atv mantambi mu yamfas dama University of Education Winneba College of Distance Education and E-Learning Codel and then one might be application new at the 2025-2026 academic year no me ba cho one of your Bachelor of Degree programs I would only be about to say Bachelor of Education Junior High School, Bachelor of Education in Early Grade, Bachelor of Arts in English Language, Bachelor of Science in Mathematics Education, Bachelor of Business Administration in Human Resource Management NFE, Bachelor of Business Administration in Accounting, Diploma programs I would only one AB about to say Diploma in Basic Education, Diploma in Early Grade Education, Diploma in Accounting, Diploma in Management Studies. Nina we postgraduate programs in Nan Bonumbi Biase, you also study center at one Safru Biase. Jebra Nafi Gemagent Tieson concerned by a boy Amayatimi Aqua Nimu Ewan Machine me pacho and a day from penny 4 0243 704297 0243 704297 Afi 0542 936592 Nafi once dinti Mukasi si as there kwama brand your friend say ADB what make on Facebook Emma wunya bi ehwe ya yedimu aseda nyina enso eba no na nwechi nso no jebeda kase dem aboafo nyina asese wono bo aye makase bo no etimi eye klabehwe okenkan ni ya wote menkan eye me OSOMAFO KWAME OWUSU tikasi